because odoni fra yani ma yentimi hwehwe da bia me ka asam say oba say usiso a be ma usiso a can you have the capacity say ubetimi study me ma be 10 anya na kwa so say be ma usiso a ka wo tumi say ma be 10 wo de wani hwe omo a wo no obi a na aye sa so no oba so sa pepepe na de wo mu nie ye share wo ma na o makoda then you become indebted to them wako komete wo ho enti ababa wo bi ne abrante bi atwempena for 7 years ono nko ano na kwa ba wono no wa study no a woni any other alternative bia na wakogya ne kwam na wapem but ka wonya abotre to obo asese wo study bema wabra enye na kwa so a eno no nkwade ne ka bia but mo e ma no muhia na no na mo ma demands aha o ma ne demands sanso no so be ba himfie ho na mo nyina ma be lock mo ho nti ahimfie na wo kɔ ho no wakɔde oba ne ka ɛna wo so be ma ne sika wagyegie adie no wo so wakɔde be ma ne ka enti ade na nye yekura mpo ana mo fo so because I promise Come here, go home and so kakramana. Me bacho Jumu TV no na yenni nkomo why. Me do fu be ni odi ni ba bia wo kasa fi. Zogo bu kan ni kasa fi do wa ya se. Okay. Me dra pa ni wo pa me da pa si na mi ti o pa. Wo ko school ni fi ya ta ka na dia ten je. De bia no na amra bo ti a me ma na ye bi ti wo mu. Obebu wa ushia na no de ni do ni na ma wo okra be ma no din ba bi o free no aju atna o fi ni dem no mo de anu wo sponsor ba ba bu kura bo pa na ko wo ba no ko fa o na bu chia fo no do akwa chia so e bi ti ko ko bi wi wo de no nkola 9 no ba no kura ni na bu chia fo na ba man plan ni Africa na hampu etiema omuchia bema bebia ni secret one tika wo ni ma be ni papa ta ni ja no ba taw ani ahwe bema o mo nso de du bebia na group ya ade na chi o mu bi na de bi ba e so ko da ma na ko kuno wai so mo ko kuno so de ni na ma bema so o mu no mo to mo o mu bi ski anda panu o tati ni o kan kwashi ma ni mo se chi o ti na kae no di Aperna do mo di mo ko mo bye bye go gandi no di chat Nyamisrao bema na ekasa you o se mani hia bema no a obi ni obi te 7 years onim ne maame onim na busuafo sankore na wabe hia no Kofi abije no ofiri sanfo aduam wabe ya adwuma o sankore hia na chaso ye fangai waso pe wagina tena wo dem ne twempena nuanuane ma ne di tontade ma ne hye de ope bia ye obi okura mpa waware wo kumase ha na brabo atu no na ba ho bebo bra onka no kora nkire wo da woni ne be ye de wo wiase bia ada wo be hunu se wo yire wo ma no wodun sabe guti enti mesra minua maamo yesusuma wodonu mfra yeni bema susuma wodom mfra wani e wo hia nipa na wani gene ho a to bo ase na ye hwehwemu kakra yesa ofiti ya no na wa oni ba bi da wo na be ma na ba bi ada ho kanya bone ba ne nipa dwene na ekura ye ne nya papa bema da fom wa hobrase pa me ka ho bi ba bema nya ba bi siwia ho no be kire wo se wo Lady Bishop my mambram komoimu na enkomo na ekoso ne mema na be yi secret na pie mommy my entie o yo ye da Awurade ase
I'm said the win and made the Biana Casse. At the NTM Rade frame me or ma me be and a Jumano. Yes, I know my wing. Sanutino don't fabric. I didn't be far away when you have you. Said the Canamia Bayana, my far branty and my name a boy ye chisel. Now, one mammy a cocoa. Say, bring ye, do me come my mammy. Nam dia koma be ma foforo na manua ma be ma foforo die de ko ba ya ne se obase samni o ma na odi ma mi ni nyina di jatum achi no je se brokat achi no na but mommy, let's emphasize this. Anopeyon mo aye ne mo atwe mpra pen mo a enkrofo bi ne mo ajai ya na me jimi matade a meto no aji munyai saade no di jatum no ahye wahye no eti we mu nyina ba sa no so say mimi bu obi kwase obi su bu mi kwase eti de wo ye bi no benya ho asusu aso eti ba ni say wo say wo ma wani ba ho so no cre ena ema na yem pebre no se be ma edi usimu a ede no eko wodu ti be hweduam because oba bi on pebre wo wo se wonya adwuma ono a wonya hwe be ma na ne koba na se be ma na awurade ye na dom na wonya baabi si ade no de be yo obeja ho akọ ena oba nso be ma won so pebre na oba na eto ma odi se awurade ye oba no so adom na nani ti a obeja ho akọ ti me kan fo awurade ama o se wote o maame wote menka de me kan nyina ne se ma wani mra ho so na ma wani na ho kakra na susu fa ore nyina hye nipam Bible say fa won to nipa so na sa do won to nipa so nipa be di uhwamo ana wodo ore nyina hye memem wodo ore nyina hye mem ye be di brenya say na ye 2nd November ye be ko December wan hwe ye no amo ani ana wa usika kakra na wodi ton fosu no wode be ma be ma di abronya so de broken heart nko ana denam na fa de wo ko ha wo be twe fam sa wo bosom ya katu kakra nya me di ama wo no wode be ma oba di woni baba no oba ne de wasi bi o a no no hwe ema se ye no wa me kire mo ade a ema ye mfa no be ma enu ana me ka asem we me bi sa say and the topic be no na me ka asem we say oba ono wa oji wusika de so na ade so oji wusika e de aso na ade so e de aye na de hyehyɛ ho eti ya hwese de osi ne woda hwese de oba na osi so mu ene hwese de oba woda ma wo mpa na osiesie so woda ma obra ho wo ba hiti ni wo hu so oba na fasida eye wa na wo som no etu ano de obenya firi ho no enti na de bia oye den oba ho oba wasem de akom de no he da na wato mpa no so wadwe ase wado wo pewusika ne de akoso de bi so de aya ade mommy wajo we ma we oba la wo bie code yo mi bia kire wo mu se emema na ema ye de musim no me ma ye bia na me de bone am di enti na nyame afra me eni ti onim din se obi beba me na ase a onhunu so because bone de me di bi pa ma di bi nkofo kunu ma yegu 9 na minim se mitimi ngobiem na so hwe awurade a o ma nensa so wasam ma wo 5 wow na me ma no so fe so ati ase 7 na 2 free mu enti me bone a me di ye ho na nyame se afra me se me ye na djuma enti se de obi sun se ni kuna gya no wo ba ho aba ma no diem de ka be sa abedi wachi eno de one touch wo ba nazet awurade nyame eno ye one touch oba nsem ama wo oba nsem ama wo wo de amerika na be sa aba san se awurade adom achede akwankyere bia me di gu for mawa obetu amerika gise bia wo ni gidi gise bia wo gidi ayara na se wonya gidi a emfa oni se wo ma broki ati achew ba bia wakodro bia obesa aba ba fra wo back obesa aba ba ne watena etima ma wa ba mu na mu wani na ho
na wo so ya ahwe yie na susuma ho nkodim yenya ye bie no ye ho kodim ba Awurade ye ya domo a ye ni ba ye ho so no enne Nyankopon ahye ne ho animunyam obabu obedi ni sika nyina wudi ne so ye bie wo ye den wudi bi nsusie ba ma bi so bedi ni sika nyina wo so odi bi ye den esie na so wa fa bia nsie a na se obu kwase a be den watima ko wanim obi timi ton ho ne ma nyina de ma ba ma na afa ba ma na kwa agya na wo bre enye saade no mo ni nya na ho na o ma me wo somfo ba de ma me be ye nyame adwuma de nyame nam so frɛ me ye sa no ma we broken heart ya echi we bi achi ye pen obi so me asusu ye de ma ni bi sim o sam ga cha say ba ma bi di akokwa ama me seme me mfa nkoma me ma me bronya na makuma koma me boy foforo saa boy no so de me sim o wo de me sim na so hwe man kumi hu nyina ama no den ya mani ba me ho so saa bra na me pomade saa bra me nya sika na me de bi nsu ye den esie ye bibi ba ma ni di bi de na so na me wo bi nsu kuta me a me so me de ye bibi ene Awurade ya adoma ma me anim de ni nyansa me so me de bua nyame ma eti wo abroki ha ati achew anasa wo a wukunu agya wo anasa wo a wo yire di wo sim ye be di bronya bomodin se ubetu anamon no aba Nazareth Salvation Prayer Ministry eno de akra de yete Awurade be fam so ama be ma mi sister bi na wo su na wo ka asem bi eno kra de men su kra na no de be ma no wa ha no wa galugu kra obeba ba be frew wa ha ni sirem kra Awurade be twena sa de na ba biem so oba bi mpo na age no a Awurade be sa de na ba esanse nyame nim se me hu wode me fa sa school we mu no eno ti no wode sa adoma chede we aye den e de adom me eti se wo a wo se na mi kura jame ana me boy jame ana ho anwa ni dim yasim ana se mintumi nya hwe ana me yale ana me ma ho ade wo mpam entumi nka no ho ana se mintumi nya wo ana se bia ma wale 18 years 5 years 6 years na se na me baby o frɛ me wa say mama and unim say enani da 3 days to do is 4 days o say nani da wo nya 5 years ewa awalem na woni ni kunu no epeba wonya bi na wo mo ko ba bi a nipa kraje ni 50 million eni ti wo su na se mensu kra odofo wo a wo peba na wo su a wo ho ano anase obi di wasi mama broken heart bi a chew anase wo tete wa abrabom anase ye bedi bronya wo ho ano wo ne ahonya wo pesa ono madura wo anu madura wo enka wano aduro na de bra Nazareth Salvation Prayer Ministry hwe me pa wo chew obu a obefro ne de ne se ma fa kwanchere ne ma me ofon so enye fon so akwanchere bo modin se wo de ba bia wo bia to anamona bra kajetia anase Roman Hill anase wo de be kwai ene boase kura ene putu eja ene se boase ka kura ba abegina putu eja wo firi boase ba wo dura putu eja asi na wo si wo ba Jesbro filling station esreso feyase wo de feyase wo so be si Jesbro filling station odofo ma broken heart nchi na enwu ema obi kwase ebu a wabu oni nti wo no maduro ema de obi de titi wo nti ama wo hu ano ye bedi bronya ene ye 2nd November efri ne ekopem 14th December me ye 45 days enumre wo de ye mesere wada ensu me he me ebi chie me mensu na de ba ko ame me de share me ho sabra onim na me to dwom wa asore eti me nya kwawura so de mo na me de ada na nyom to me to dwom sa no mo nti ase eye broken heart na me de to dwom wa asore ho na so de hwe ni nyina achi na Awurade nam so ama ye nimdie ni nyansa ni hunumu a ye nso Awurade de adom yen a oma ye de yi nsopa efri ni paso ema ye de yi enguase efri ni paso obi o ha ni kurutimi gya no na ohun ni onye no empem kono maduro bra Nazareth Salvation Prayer Ministry said ye kan se broken heart achew ema ne nchiw ne nwu wo de bra Nazareth wo pe baby Nazareth wa ye wo feyiase atonsu agogo kwan so Lake Road
esre so fe yase kumase wo de bomodin a na bra na sa wo ba awurade be fa me so ayeden agyewa mabroki ati odien yo atiti okoda na wo afiri wo so hwe men solma na wo mo asafo no mo no se obema ya wo sa wi a me sa ma onimdie ani nyansa wo de be ye adwuma na awurade asa ye wadoma makwase abuo no be ma embu kwase a obu asa ba ni se a obadwen sa no atete adwale akra wo so nwale bi because obi ba council na am say onko ya kwanchere 7 days papa manager oka chem say onwale mienu onwale ba ko pe obu a so onwale ba ko pe o say obi susu kra de o si nsuo kra ho ode eti mama me ya den ma ya kwanchere no so wo hwe na nsuo ho ode a wo ba so da mu a aso da ne ye kakraka wo benya ba bia ada nsuo so ho wo di dwale 7 days wo nwie mpo na ba ma no wafra wo unwie mpo na wawale na ase no ayeye unwie mpo na wadwuma no asa abaso enne enra ne ade be che ne ababa wa bi frame wase mama na nka me wa dance anka wase me die na me srawo me kan for rade ama emma wa ba mu ye bedi bronyo aho kire na wo na mu ye bedi bronya awale na ase ne ye bedi bronya adwuma na ase ne ye bedi bronya yale na abo no ye bedi bronya wa ho odin wo mpam na ekofom no obabu a ukunu ne woda ya na hu nsuo nyina sa san aba anam sunti ama wo ho ayede ama wo Sompa Bale the bishop awurade de sa admachede we nyina dome anase bia kwantuo na wo kwa yansa mfa visa na man ede na wo hwehwe anti say wusu enne hwe wo de hwe me manager me de ya na me hu ni di ni o me de sa IGB o so wan me hu no ka ya me kan ne say me de me manager no no hwe me kan for awurade ama entena ho a free 2nd November 2nd November 31st January anase December entena fie hwe froka e wo kajetia anase atonsu anase tek anase bekwai anase oboase wo de baabi a wo bia frame me number no o frame a me manager bebo number na say so say aya na number me ke kan 10 hwe emma wa bamumu emma wa bamu na Nazareth eyi ni pepie Nazareth eyi nsopa free ni paso Nazareth eyi animguase mo ma me hwe na mesre na medi ebu ho ahwe me no anwa no so ko free na asia nwa no eno na mede sra na so ne awurade a wo ma ne nsaso no wo yi sa nsopa wo ye free me so eni to wo de adoma chede adomia wo awusu wo awotete wo awudi areho wo awobi abu kwasea wa wu ho anu aba ma de wu sim se hwe o e free ne ena no Friday na me ne asoro ma egbo mpa se e free sabreak o me mo mpa ye na obi anya ukunu anya awo obi nso ama ukunu so obi ba ukunu wa ne ya wa hwe ya wo be sha wo akomfo bo modin se wo betu anamon bo modin se wo beba bo modin se wo be fa me number no wa frame emfa oni aho kira wo namu emfa oni wosu a wusu emfa oni koda na wo mu emfa oni broken heart ya chew wo de wo te wo Sompa Bale the bishop a fa me number no me manager bobo number no wo de fa na frame na awurade ba fa me so age ho abusia lady bishop and number no 0246 159 799 0246 159799 T number ni yepa 0246 159799 and I say 0540 196633 0540 196633 Lady Bishop ewo enwa na me ne wo mo ka no broken heart ne enkowu me situ anamon na be makoro no a wo ye osan ha awurade be sa atwe na ba ana wo ba na wo bu kwase an awurade be fam so asesa no ba bia wo hye bia ene wo de fafo ma yeso ye de be fa soro wo be sa ba be fro matrimony abed no obesa ba be sensu asi adwaaya ma wo dware be ma no bedo wa ma wo dwa wo kora tutu wachi ama oba no bedo wa ma wo dwa wa hem hwe
ya na me ka se me hira wale so me ka se we de me ka na fidie so oba bi wo ho a wonni mu ha mu adware o be ma bi so a wonni mu ha mu adware oba bi wo ndware kura no adware ne no fo ase yie eti me kan fo urade ama o se urade be fam so ama be ma na do wa kan wa tompa so ayi wa hem that's right atwitwi wa hem ama wo urade be fam so ama wo yere no ubofro to na agu ase ho mo wo be paged bread yes nyina ama brenye wani agye eti wo de bra me de akwankyere be ku fom wo Yesu din amen awurade be fam so ayi Sompa ayi aniguase obu ahwe wonama enka bi wo ho wonim se no na ebo ho ma emego obu ha wonama enka pampa bi di wachi obi timi na ante na wansampo bretwa ho hia obu ho susu a wo pie ya na entetan ni nyina bo mode se obetu anamo aba Nazareth Salvation Prayer Ministry aye wo atonsu agogwasere so feyiase Lake Road Kumasi bo mode a wo de frame number no number na ne hia me na me ma wo direction ni ye na emo mesere wo enyi akwankyere no wo fon so ya na mota yesa me pese wo fruka baby a wo bia de fruka bra wo wonkran kora bra na yentu anamo erade onhyira wo no mo right no mani su ye me number no de minimum aye 0246 15 9799 dia kan de manager na na de be ma erade nhyira wo manager erade nhyira mo me da mo ase pa wo Yesu dim amen amen intimisro for Lady Bishop Joyce Atta I was 0246 1599 159799 0246 159799 and I say 0540 196633 0540 196633 eye atonsu feyase anase esresu feyase nyame yadoma edetena mommy etna se atie nyame ma asem o how bie da wo subia no kome mami ho minim de America kome mami ho na nyame mfa no so emwa right mami kome sister ho na meneni kodi nkomo na ewie aye the secret of life na bro Dr. Setadu atena se na se de watwe nkrata ene chese videos bi ni pictures bi e de abrebre me wa ha no ene nkomo wo fie ha no medofo sis ye munguram kakra minister so hoye erade adom me hoye pa me ase na ye di nkomo no na ye ka babesi ye nkura na sebe ye mana omusu adwuma no ene ye mana eko school no eso na minister ade ba akwa ya na meka ne se unim se usu adwuma na wo ye wa adwen se me maame ne me papa ama me sika ana maame ne papa ble me sika nti no ene e wo se me di bi sponsor be ma no na be ma no nyame ya adom na onya sika waba be hwe me a oboa hwe usu adwuma wi a ana se mema no omunya sika ene omope omuhu de omopo oh yes evi se usu adwuma kora na usu adwuma wi a ena wo yi de opo minister misu adwuma wie ye ho minya mema kesefo a bese mepe ja ba sata na minsu adwuma nso a minwie ye na mema na bese mepe na minhye da nhusuo ba misu adwuma wie ye no ho minya mema pa na mia me se mu yi de mepe na se wa woto bo ase eyi de mia na me to me bo ase yi de mepe because na emema ne sebe obi oho no kwa breche kwa so obi oho a wo yese mia na medwen ho na me se wei ni ne beboa me mo osu adwuma o maame no papa ema usika se fa hwe wo ho se be ya wo betimi asu adwuma o se ai woto don tintan mu wan kasa no chese be ma no hu ne so be ma da enti de o maame no papa de ma wo no o be yi na o de ahye no he o be ma broken heart minister o be ma broken heart o be mu hu se wo nye class e wo so ye aduane ko hye ne fridge mu minister usu adwuma sika no ye ma o sen sika no sen ne de ma wo
na omo me say su adwuma na omo de kura nso ya na esan ye me ehun ni say wo no won to aduane penni o no wa oda aduane no de abesi adwuma m nyame ye na dom a opon a wo de koma be mama na di eh so wo benya broken heart wo be wo oh debi wo to abodo agusuo ni na dache ne saka dache won sabeka enya wo de no Minister, anya ni die no so. Yes, make debia me bla wa ha say onim si dem sitie. Because usu adwuma hwe na me su adwuma. Me ko ball asata ma score man pon ne ekoto ball agu ase ho. Na me ekoto ball agu nti na ball ne so me. Na nipa mienu boys mienu gina ho na ba akon efre ba akon se kai we ya ne ho ball na wo fre. Fiako ene me so ni din sa da me de mare ho ko to me ball agu ye na me bae ti me bae ya me be she me dwuma ataade a me ko adwuma no na de ono ne se me ho ball o frɛ me se me mla ti me ko ye o to ne bo asa o ka ne story ni nyina awie na se masa na nya na wo se me ho ball wo se da bi o enya wonam se wo ka ge bia o ka kye ne se ne ho ball minister chese unse mi change me ho a me sha atale pa no ope de o sha atale pa nti satam no se nka o se me pe e wo ball no ho unse nka amfama nkosi ba bia enti me pa mo cho yesre mo she o kwa wale ase ama wani na ho be me bia o fo ba mo wani na ho oba de bia o se ai me pe ai pizza me pa cho me pe ena no tilapia o papa e ba o ble me tilapia na me wiwie na msheda na mse tilapia ne bo be din o se 100 Ghana cedi se sa de na bi wom 100 Ghana cedi me se sa enti usu adwuma sa oba no oba ye wo se ai me pe pizza 100 Ghana me pa cho me miskan kotori pizza no crowd e 100 no sika why o pay aya mfa 500 Ghana cedi 500 Ghana cedi say na obe ya kotopi na boso me so a say na obe di obe di gari ada e kom be dew yesra mo ye pa mo chew say mo bia hwe ne husu ye nyiri do stage bi ansana wa bomodin say obe pa oba unya ska fa bi sie sika ne bema me bla say obi be bi saniska oto sa o kan story ni nyina wie na o ka say oni bi o se an ade no amma ka say wie na be ka chem so ni o se na wo be bi samiska no o be say story ne o ya ne de say wo be ka wie ansa na me de ama enti me pa cho sie sika na o asem toa wo be ko ka story ni pa no onya bi mfa ma wo bo ma de usu adwuma fa bi to ho na amanfo industrial machine wonya bi de ato amanfo weeks nyoma wonya bi de ato astate na wo nyame ya adoma obenya bema ono so abone bla wie na one na bobla medase right Mrs. Veronica Fashions and otin in Kano or asokore mampon ho no di ni juma medofo last week na me ka sem bi kira wo say unika pra enkwatwempna wo na wo de pia story sister no what tear story na wabre sister no wabre story no wabre the bia story na me sika no na kamedi bow na the bia story na me light be krasa na me habwa no open pesca Jemi Kanyina say build yourself as a man, build yourself as a woman before you enter into a relationship. Na mamimbo lumba nyumbi me ba sisi a me anyum na me de na me bontino lumba se wo phone na cancer
Saminia. Samuel Busumuru Afe. Oh, Mansun Siana. But the deeper, you're the froy. Gizo Co Franco. Gizo no pay me Charles from Coco. Right, Ebusia, I hire Sompa 93.1 FM. Sompa TV so na ogusu ehweme. Jumadi ne hour of hope. Kwasi ada no pa bia nonso ekosi nonkono empire mu ne de brewo. Ebre adru de the secret of life. Ena ye de ebrewo. Me ko doctor setadu asoye na yakwa kodin kommo. Doc, me mo akwa aba no pay. Ye nua. Bibia bokọ de. Oba de daro ma bibia wo. That's me diasa no na wo hwe me din. Energy na no de o. Ano de papa. Na wo hwe a minim sache wana wo na nim sache me. Se ne de e wo se dako menu mi ni ye digina. Yenye dance competition. Sa. Hey doc, ti miem sisi ana anye ne. O se wo hwa atade ya. Me mood ni ye. Me kokwa ayi. Oh nice. Nice. Right, dog and nkomodie ofia. Nkomodie wo hokese pa. Wow. And Crawford bo abaso because the secret of life ne niema wo biebie so e kire amanfo no anodin. Dog, anopahin na wo de yefa. Yo, ene mamenchia ahwefo ne atiefo nyina. Nice one. And then ye be hwe bibi brofukasem ye ka no eye bamboo. Aha, bet twi ne de ye se Pampro. Aha, pampro. And hona ye be sua ho ade kek. On say program we ye no. Yeah. Nkofo sua de pa o. Oh yes. Nkofo frɛ a emu adusua obi wo kra anya se bi emu adu ye ne ne hia no. Da bi manfo sua de. Na wo nya no wo mu no. Yeah. Say enema pi wo ha eyira. Nti we nim nyina boa ama ye hunu se de ewiase tie Nyankopɔn abode ani emu tumi a ewo mu. Nti pampro anase bamboo no. Eye ade bi a eho anika ye. Anika etawo nsuo eho. Nsuo ho so munya mfa entro so. I'm sure pacho mon project pampro anase bamboo no. Na ye wo Indomie babies bi a we obi hunu bi da. Aha, nti mon project mame. Right. Kane tete no ebe kan say Saturday na black and white. Colored me eba no. Yeah. Na pampro ni ye twa ni ye de ni phone. TV phone. Hey. Ade de wa bo asam so. Enti esi enfichire. Na la TV no ye hwa na ni no etimi etiko. Anwansana ba ni. No gese kwabna ni kogina achire. Afro dan. Na wuchim no asana etimi aba. Yeah. Pampro pa na na ye de yes aduma no. Yes. Na pampro nso no kane no ye siso no ni ye de ye bro nya tuo. Ye de cupboard to. Aha, cupboard no eto no. Omu twa ha. Ye twa ha ni ye twa ha. Na ya boni tokuru ato nchese. That's right. Ye de cupboard no agu na de nsuo agu so na hanti o de eja no e kan ya na to. Boom. E blast pa kese. Enti pampro no ye de ye eniema bebre. Ja. With me de si edai. Nyina ye de si edai. Na pampro baby ata wo pa ye nsuo ho. E wo baby wo ho a nsuo ni etimi efifi ho de but nsuo ho pa na etai ewo. Aha na nsuo ho na etai wo no se wo nsuo no efa ha eboa ma nsuo no ne nom eye de. Pampro no ahaban ne I'm sure mo hwe se mbatima project pampro no said ye ebi wo nsuo ho ana se said ye na haban no ewo so na esisi ho sa na bi ma me. Good. Say ana ba ko kra de ewo nsuo ho ankasa. Yeah. Eboa ma nsuo no enyam protection. Titan bia pampro mu nsuo no. Aha. Good. Onom a eye nwunu na haban no sei no dia wo no etito nsuo no so na onom a uberu se ne nsuo no ni akoye se brown kakra. Nsuo no a hye ne ho didu. Onom a eye duro pa. Wow. Ai. Enti pampro de ehɔ no baabi a wo bia wokɔtena se a nwunu enti wokɔ baabi a pampro wo pa na ebi wo etimi ɛbɔ enkwankwa nua ɛwɔ ase na ɔmote hɔ no ɛgye wo mo ahome na pampro yi so no dwuma edie ni sɛ ɛbɔ ɛmoa ebinom ɛho bai.
Okay. Emoa bi se omo amukọ ahayo na na so amukọ chenecheno no. Opamo aboa na so wura pampuru no se kusi amukua ne akrante no sa no. So wura pampuru no mu a ebe din se ubetimi enya no. Ene eje se wo hye da hye pampuru no na aboa no atimi apie. Enti eye protection ema emoa no. Enti emoa bi te se awowo ne onini mu sa no so no. Omo pe pampuru no mu hye. Omobo omo ebai said de odasani bi anase aboa foforo bi emeche wo mo ti pampro ni ye protection. Wow. Na eba na yare samu a pampro no ahaba no eyaduro pa o pampro ahaba na pampro ahaba eyaduro no eyaduro pa yetimi ade ye typhoid aduro pampro ahaba eyaduro. Na secret wom pa ano odin se pampro yedi o yedi pampro yedi dok we de minimo yedi se ba fofora epie ba fofora utwa na wasensene ho wasensene eye fitaa ebi na otwa asensene no na wanoa wonoa owe a etese owe emre gregre ti se emre pepepe enti we chana for pa na etai edi. Wow. Na se wudi a eboa pa ma obi a nakoma eye ne ya owo heart failure no esiesi ema eho ne ho to no ana obi a ne nkasem ha no pa no osa enoa pampro ni se edi a eye gregre esa spinal cord ne eniema pi ti pampro ni de eye aduro pa man na secret e wom se esa ye fractomy o esa ye fractomy aduro pampro o se si ofia nti na yi gregre se no o ye na se wota edi a etwe cholesterol ni niema bia ma wafunu eye flat. Wow. Na ni hini no ko de to so a enso so ye aduro pa kase pampro hini no ni hini no we no utu ni hini ni sei na hohoro ho a ode niema bi fra HIV aduro eno so timi ye HIV. Wow. Brekro no anso so ni hini no sa ye mema aduro enso eka ho na sir we mu bi na what day koku ma menya dwuma wo ma menya dwuma na abusuafo mi di mi komo benchi ye ha madwen wa ha doc na sir we bi na wo de fra e friend say ken ko mo no ayiko man no mo de ye hu adwuma e be bo ayiko no ho ye secret pa we pampro hini ye duro kese pa. Wow. Na pampro no so esaye sunsun ade o na habai no otaji edware a eboa ma obi a ase problem bi etine so ase oye bibia enkoye eka egunu so eka da no so ne friend bibri pampro habai otaji dware a eyi ma se bia pressure about so wekam no nipa no kra ja ofa also kan tete e wa kura se no se ayi emwa we ba ayi buo mu a e friends edwie o se enkukobuo enkukodwie so mo ba enkukobuo mu a ne itimi di pampro yi ahaban egu ho no mo yi sa de ne free ho no bibia etimi pamo enkukodwie edwie no ni sa na niema bia na e natural no esa ye sunsun on se enkukodwie ni ba ha enkokọ no enti e protect enkokọ no ma sa amwa no edwane enti sa so na sunsun wo how bi so eba wo so a wo di dware a eyi free wo so na doc no nko na be dware ana code bi wo ho okay code Jimmy Pacho so we hear now what did dware aye oni me bia o so de ka ho and e friend number e good TV so no ntina na ye tade ye samna no ai ani enku ani ade okay ani emanema efra enti eboa ama o how bia o na mu bia na etimi efri wo so na pampro kro ya enso so no se unya de enkrampan esi so no a emeskapa enye common
Enye common kra bet etimisi bi o ana nkrampan abesi pampro no so unya na se de yesam na enku ni sa ne ma na uye die na apie no wow enti pampro de ho asem kana eso pa secret ewo pampro a eboa enipa enti ayiko herbal center wenum nyina na ema yayaresa no eya na eye sonko no wenum nyina na eboa ma se sunsun ha obi ha obi a oba ye nche ya ofre ya no wo ka ayiko no that's right aha enti ayiko na da ye so no enkofo na de ma ye aha efi se ye nura ye no ade bi wo ho a ye nsusu se ebetimi obehura na nipa na afre waka se na me problem we na me yusu ye na afri so efi se ye nim ahabaya esayare esaye sunsun enti se wo yare no eye sunsun mu dia enam enu na yaye no eno abesa ayi sunsun mu ohaw no afri ho ayiko herbal center nkasem yare de nyame adom gise wan fa me da yen o de be da yen ya eno ano ho ato enu ntina ebi mu ba ye chichire no a nkase ne spinal cord ho aka de ye chichire ni ye ma na duro nom kan ho a oba na wodi adanse eba enti tambia wo mo ba ma ye chichire o mo kase mu de adanse nkwa na o mudi ma enkofo nso so eba enti ma me ne papa wuti mi a wo hunu ama ne wo nkase mu enkase wanu maduro wa ye duro abre o ma ayiko herbal center ya so ye fibroid oba wo fibroid no so no oba aduro ho a ebenane no ama no nso so akọ infection bia atra wo so ache no fabeda ayiko herbal center o prostate mu o how no fabeda ye yes ayare ahoro pi mentimi amobo ni nyina so ye no nkire se yenye ya tira kwa wo abua kwa sepase besiase ekwai no so hwa ana yewo enu achiri no so no ye krada enku eni krada samna that's right wadwuma nkoyi o how bi eda so a wo ya spiritual marriage ni ade no uyusu a eno ano no ne to kwanta oma apai ansa na yewo enuro ewo abontene ye dibi ye delivery bibi etise big bottles nene no enam manfaka ma ana meko baby nti na ase bibia ayewe no ra but on e pebi no mpusu ahoma no e dog dey say draw we dey big bottles draw mi amadro you know e bi kula na damage afrato ma me fama dey I say dog say na dog ka package no me ba cho sister kado ku wie ne nkomodie no but bro nya ba ho sir e mana moto ayen fianfia na mo pese mo page mu no aduru we e be boa wo but your aduru tried and tested so brodika said tried and tested I just say ya swahe me ye hunu said yesitie enkrofo a efremi boma baso dama se me de dog ba e ma o introduce aduru we ma o ma o de age o ma wade no say ahofe I was store ahofe ni se sabi umpokua mu ekra mre na umpokua na tiagua uncha kadre bia fredok obekire se de obeyusu no na nso ho aya kono ma okunu na du tam bia nya ni nyina na ya na ye mpaibo otono nye fesa no a emema no omo bedwane ye ka no kora kire o de oba kora wo ho ma wo ho nya kono ho ya kono a be ma no nko ba bia etimisra opusudok number no 0276 070704 and I say 0557 285077 doc now unim say last week me by a Jimmy sem or 70 years above oba no obeto we I don't the command ba afi ni kwara nyina na eye ye nwanwa na person obusa no ono na ewisu afi we hwe we ni we ahwe we ono obi a won ha ono so the score the points now yes wow mami 70 years no siesie no 20 years any 16 years ni na say wo se won siesie ho a ene ese wara
Sounds so na fratomy dear no. As I cholesterol and eduma fat sadie ewo so a onoma eyi amama ni nyina efiru suma wafunu so etwe eye kama fefefe. Aha. Say we use big bottles. Sa production Kevin Wait, Kevin the Brana. On a yes, sa production. Enti we use in big bottles no. Now Tony she say now you know o Tommy no so etwe. Nice. Na aye fefe sa fefe. Ena ye wo ayiko man. Ayiko man no so ememe age atu. That's right. Na da bia ni ka se ho a ewom ni se ema no to no dodo. Na brantie ya oba ogibi ho. On de me ne no na yesa. Na chese wo kwaku wo sora no wagye no kode. Okay. Oh, enti ebi wo kra oba bi timi frɛ mepe you know ayiko man me say me kra man timi pa me say emema duro e man no o Osan fama me. E man to krasne. Nice one. Ane ye flatokel eno so de ye infection syndrome. Na eye ayiko man ne flatokel no pe bi wo kuma se ha. Okopo sa heba. Yeah. Or kiu any misty heba any Fredimens heba ubenya bi ato. Wo Cape Coast ko pena heba. Region bi a wo bia no wo frɛ ya ye be direct wo ba a okwa ubetimi anya bi ato. Number yedidi dwuma eye 0557 285077 0557 285077 and 0276 070704 0276 070704 ya chira kwai ewo Kumase abu akwa sepase Besiase junction. No afa besiase kwa no so kakra bi. That's right. Ayiko Herbal Center yes somebody efie ni fefefe no nura sa efie no nice one. Right. Abusia Dr. Setadu ena otene nka no Ayiko Herbal Center ena asoye ena ye koye. Mami ntwa me homra sisi a. Media my brain in poetry. Jauji Hudi. Mamma Chawas was so would you Hudi. What is our near be any bomb? Then penny focus I near be any bomb. What has yet? I near Tokronimon and Yahane. I heard any tokro man so banfaso. Now I heard any tokro my henny at Yahomafa. As a one gas I was soon in faso. I won't be watching you. The South Sea. South Sea mini baby pofakra ada. South Sea. Now bomb is single menu to wear. I feel my bread running poetry, my bread, yeah, baby. Akwabi na wama broken heart na catch and some me say wo jawa wo ship what kono obi mra kokoko wo so jawa man wo so bi ajai Fadi na ni atie obi ani betil so a eyeo oba emi wo atie ma refietia
Sada bay. Grab why you dizzy, yeah. Papa. Jamia can say Jamia Bishop was your Jawa Mako and who yet you. The Mako will be about so going to be called. Kuma pani hawo odoni de ni wa ko di makuma mi jadu da be abojampo ho yami mi so me jai usu bia lo jai me sese brokiat no achiwa ho wo de shedem sua be 3 days usu anadu tia bobo dem na sa wo be wie na otina ye wo de a eno don sorry ya sorry, I was in Mebu. Don't sorry, I was in Mebu. In Cotia Metias in Mebu. Emmanuel, dear boo. No, sit your new wet in a wet tea, and only one. A Christian for Yamichan of paying Yanko Shira what? Yamin found for a doom quadrum. A Christian Yamishra, why? Right, Yanko Manos and I'm far for Belmium and 7 Cajon. If you are near Codafina, say, Embra. Come on, Yedino 0551931931 0548931931. Yedin Como, Abusia, Mrs. Bois, Ubia Bois, and son of Wabo be white. Now, yes, I broken heart and a betcho. Build yourself before. And your bonus of a bobby, but she said, oh, bobby, no so bow who be a risk now, will take it. Be a bit to me a see. Right. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. But you didn't maybe our casa free. Free to fight the friend. Okay, Mammy Chiano pay Papa. I agree. What for? Yamisha. And it says, Lady Bitch. Ever prepare. Now, let's be free. The whole about the fan. Now, a corner lady there will be fast to pre a tepano. I be SON and so that's it. What do we find quite be so tepa? I be a council. Share, you know, with our crab. We share a crown sing me a labor. With the crown about the school, a crown to say, me ya crown to send me out from my dear. I be lazy, poor about them so. You know. Me to say, my father said, me a papa said, why am I in a minute way? I be going to say, me name and some me name market. That's a lady answer my question, my back now and saying, you senior man in Saddam. It's a idea BPR. Each cow bank, Eddie for fun near my care, the store, there was a pack. Emma, store bank here, Babayano. So BPR, she come more than. The difficulty is carrying stolen frame with them. In China, a man, a man, I'm a faro. It them. And Pabua, 17 box and Tare. And I'm just to get the majority man amount to work on. I be. The cow you are here. But we saw a partner say, okay, you over Tony and Mana, saying a winner, then on the other. And so, like you, dear Obama, I Obama didn't fast from Ivy. This is between that family. Coming to me, my damn crazy. Now, I never acquire my instant the Kuishila, and my shilling in your back. The friend DJ memory or whatever. Wow. I Yamedi can be the winning and number better, so not more than a chairman. Bombardier, young, not swimming. Bombardier.
or managing the Kankra. Say, Wabano, who tramfuni fan of which lamino, or when he, na dear pan the sea, ye, manacoy. I did see in an affair, Kobadi, only their match. Not their match of so, Abia, Akasaka Viva, no Bana Casse, Chasoa. Them are Casse Chasoa. As I say, I was almost at the airbank, them are named Joto Day. Uchaso, yeah. Obali to me, catch them say, Onon Casa man, one tona, meeting kind of Casa once a year. Emma, like you, be a coach change and say, you come by both of man, you got a faha. You didn't change the tables of family. And money, your course of people by bonus of family, you we are in the city and you make money and in United and ya, sir. Fine, you got lots of man, we can't make on mammy, you didn't trim it because you got me high mid idea. I don't know how to answer for my fee. I'm a war barn catcher, the man on fire. Oh, the court, and I'm just you be this year. Each week, down was a coconut of Odin chain. It's the work out of them, you didn't every day. The dog was now. I check what the feeling. Then the castle says she had a better than I ability. So we as someone, come 1 minute baby, as the same come be a hammer of my money. Ah, as some come be a baby biara. A couple of my money. Glass medical call baby, come to accident. I'm the call by the band, the boy man said, ah, Milky accident. I can make a cushia, see, then ask the best piano. And she never be asked. Then of my money. Open say, Obama Tamatiana. This is the men in so much. Answer na Montemba, DNC. This is the senior and say, Obano, after the mechanic, on fat, or quarter of my home. Dear, so for my Becca, and I just on where they, Emma, for Cacassian view of my mental effort of my minute. Emma, the assembly for buy. Emma, just say, and some of my many kaye, and then just this of my many years, or the company will go and make on fishing with you. I just a mammy did a book where they if you got any, when none of my mia, one ten out. I'm a simple baby a day, and ten. Nessa, free a sort of you on into one way, Jai. Ah, you worry. Now I'm on 10 on the bed, I'll spend some bed. I'm Mr. Marky, I say. Ever on the crown, maybe I'm a sorry, myself for 4 o'clock or patcho. Take out the SCG castle. Oh, that's for sure. On the auto never be after an idea. And one opening man in Koi. Kafra, but a young and free. I put that with you because Bema would do a free baby. Abba. Really, be or free baby, Abba. Wow, could be my message you. Be my message you. Wow, maybe one bad moment I'll message you. Opening Kafra, Mammy can't say, means wow, Remy. Uno baby eti. Asem kitu bi ba ya obi antana baby. Obi antana baby say nipa no oni uni future bia. I am talking from experience. Me say oni gay bi twempna. Uno baby te. Bibi kakra bia na yenyai opani what the timing bomb so. Obema broken heart bi ma. One we are ufunu kura yemfa. Because asetena no no te ankasa no wo no mfa onye hwe wo ne te bibi ketua bi ene na obi antan ba bi asemba wodi bi mo wodi fo wo na apachew opani ompel bibi na onya free wo nchan nti no no nam hwe ni ye na benya broken heart kwa kuya san kwa ahoma no so. Hello.
champion IBJ ejimelo bi ya boko de we SK Bolas Obuasi Coffee Chrome nyamene hene awate bi mu bibia e ba jozo ho ye Erade admo papa na nso na neso wo de search go na mo fa ken do nso bo no so ho ye Erade adom ne ho ye pa papa chen ma mo ate mate de papa e ma sem no o chen ne papa o sem na na nyame hwa no nice o ma papa chen abije me ka ye mrante ne ye so ni se ko do ba di tra asempra hwe anasa wade a isufo akoma ko wuram ye gini pedi too much ana bode me dono obode manhia na obode abadugana uni matwi a obana gere ana uni matwi a brama na gere ya me ya ho yesu ya fa yakoma anko wura odoma anhwe be to de me no bi kanda opare di kayeti ejado ni eti sem eni me na tumi ni adana yi eda so ba wo kai uno ba bitu a ebe ye nyai adai uja ba transfer ba bi kata de mi chawa na ko para chaw ebe ya kene ni nyai temple for the usro our jaya unya erika anekropa ye mi ni na ho na blokiat ni na no eye yakoma ye de ko enti na ma blokiat se me amia ni jai mi am tie SK Bolas blokiat ti tintin de biela ja won tin se me wu we SK Bolas ya me ne e wa de nyina mu e do ko bo ase mo ni nya me nya djuma Jacobo sha SK Mr. Saudi wo ba bi ti ho Sade we man taye sade no na bibi kitwa bi na wo ya me no be jai afede ya brew ene enyae because wo kra no won shede ni future bi asa ti be maye ni parfum se wa do odono yese monteto so but wo ware de ya mesre wo yire do kunu ai be matimi be ye ho ade oba ma okwan se ye ne ho ade a mesre eno de odowuo eno de donawu ai but o dono so ra de nyansa ato ho kakra wai me do fu be ni o hello RBG good morning me pacho ka kire mema ne se mo mfre biem si menum edem ne mema nko ana efre mama nti o papa RBG na ho de erade admo na nso e papa boko wa unu ke Desmond ke non chaze hey Desmond RBG Mr. me de wade bi ba bi jame mama wai afere me nsa ka wate mate hai mate des mama nti wa no pai ya no ma pa o ya ma kana mane asantima mo RBG papa na no je mo mudi here no ano na also fine guys say no e man did you make do hey RBG o kanu aka na say e man kumo Abai bi jumo di no. Sa? Abai bi jumo di no. Oh. Na me men ka se ni na me ngame. Madam funu no. We no baby a me ma me feel woro. Okay, we dey me person me kire. Na so go fe. Madam fu bana. Wo bi dia wona ni sa no. Se e mano. Emano agobo se man wo ye sheje. Wa nya be ma wa kwa pa na yi papa bi no dia yo. Ge ya ti ne ana sei ana yum sei ana yani si adi ni sei. E ku ye de grafe de pen fu wa Sompa na da me friend. Lo ke be friend ana ni su e ko oni ana o cha yi kan de ka ka wa ho na mi yi ni na just na me record. Ya da friend na so me jo ka ka right. In my dance di. In the Gina Koga. It is in the intimate for my men, I'm not friend. Then I'm in my casa as a man. If you're the one, you know. Yeah, so it was here. Yeah, BG. I'm telling you, this is done a man, dear. We do much here. Des, Nyamisha pa des. Hey! Mama fa
Oba ba ku bi nka ho. Emma se mema nye. Emma se manye. Enti de ho na nye. Edion. Hello. Hello. Obebo di ana modi. I be good morning. Good morning. Bacho, o ka se free hin. No, I'm couple. Okay. Let's say. I say hello. Me bacho me chon kan kasa ma me. I be there. Some more friends there. Adai, wo bi di bia wo wani. Yeah, I be there. Me man no mo so no mo ba na abado. Sa? Omo swa, omo no ye chance na ye mu aso. Eti omo de chance ni ti wa, ni asusu di mu aso na si so. To omo so no omo ye ano. Na wo de no de na de ye wo. Abiye. Mame. Ye ka ti se china. Ti Odi ma fi amia. Sa? Odi ma fi amia. Nesi me ko to gele, ni ma ko che blue. Wo ko to gele ro ko to blue. Ma ko to blue. Na blue no na wo ko hona nom de asi kira Ni fra. ta ke si me ko ma na gari na ko pe na ni mo su gari ko pe gari. Nesi me na mi di blue ogu nsuo. Mega no. Chesa wo di blue no kura sa be gu nsuom. Aya biji. Si me ni kabini wu. Au. Me na pete. Na si weji. We tuni si na mo me ka tell no so. Show hu ya re ni problem bi ha. Abiji. Na me hot on here. Say them say na we bi a che. Me nko. Yes, so de dia wo taso. Hey! Wonderful. Chesa na wo ye bi a chenti no ka wo kope kakra tafre. Abiji. Na se wa peja wa kono. Anya agro. Na me ba cho wo koye hu taso de no wa kono de fa he. Ejira e kura. E be ti wo di so. Me de fa he. Yira kura me. Abu mi so akunya we. Ma so we. Ai, la me bodan. He. Itripo na le penye. Saje we se mi mente mafia to mafia. Mafia to mafia. Na so e DJ wo mu me nyina ma ne ye ba koke. Na se wo susu no we no to no so wo so wachi obi a mafia no. Ma mafia be buru tre frana. Rati. Ada wo ye champion mafia o. Anya buru. Na se nipa na wo ko mafia no no wanye wo hwi o. Ana me si wo mu nyina ma ne ye ba ko. Eti se de we ya no betumi aye. Na se no ne de wa hili kakra. O se de ma ware kura. Ye de nyame ase. Me mom no. Say do pa do gidi tane de we ni sa obetuna yo bi. Ti wo de agi kakra to ho. Eti esa we hin do bi ala me go through. Mate, let us say. MCR, mon family called Daphne so emra ye ba. Hey. Dear question no. Okay, ye called Daphne so ya ba sisi a. Ye ba saba ahoma no so. Me Joseph IB. Now no pay the nyasam control. Nice one. But you definitely so yet to say. Yeah, me adom definitely say boko. Right. Mr. Ramon first speech back then to some men na ye be din komo tell. Man for so watch it.
omote won ka che na yinim se oba kwa dwaye na okwa kodware a na che se wo ye niema yie anopai enkomo ben na wo ede mamahwefo ene matiefo yo me da se me chia etiefo nyina ne ahwefo nyina ai say ya kwantifo idie wo ba yibiti na echi kakra. That's right. And yeah, the Daffodils herbal tea die eti aside bia e wo ho. Ai anope enkomo a de ba ye yan kasa ya pomuden. E ho nkomo wona wo yare wo mani da so asa wo yare mo mako ache aboka kese na so solution e ma no. Daffodils herbal tea e de enkomo de e ba ne. Nice one. E de abetwitwa age wo mo. Nice one. E free wo mo ha mo. Me pacho e bi enne and obi ete wonka because TV ne radio de e den a ye onipa fofora o hwe ye won krofo bi a ye de Daphne too so yom so ye duro no da aba no aha se obi hwe wo ne ya na se obi tie wo ne ya ado Daphne la ye di ho nkomo yi a ebi kura me wo studio ha ikura bo no me pacho e de adwuma na ye ya de ben na esa enipa ben na wo se onom Daphne Sabati ne kwan be so krampo na wo se onom Daphne Sabati ya ye di ho nkomo yi Daphne Sabati yen yan kasa yen ha menuro enua ene e friend say enua hini en ha han enua ho chese ne omo bebre ne akeka bom ne de enya Daphne Sabati etimi sa yare bia mintimi hu yare bia odi beba ya sie ya metimi aka che say oh mi ni yare we de Daphne's herbal tea entimi nsa esa yare bia cancer hodo tumors ahodo nan say ya nyame adom be 2-3 weeks if I'm not mistaken yeah nya broni baby doctors declare no say wonko it was Spain Daphne's herbal tea tumor e da ne yam ene me no ka se ne ho ye nyame adom na wo che se ne omo be free okay studio ha ya no mo dia dance na se broni ne be free me say ene me ko prepare me bro ai when you Spanish it is so cause you Spanish but then Ghana ni bia or Ghana fo ano e wo Spain Mr. Henry okay and na te yedroyinka no contact me say na situation it am so broni ne saka drone nko ade a obey okay nyame animu ni doctors ne ka chen so onko fie no onko omo ntimi nhwe ni biem but ene me no ka say wa che say what si ni tumor na shrink ne ho aye they almost send me pictures bebre wow o dia dance here enti na make de bia metena sia me ka say en ka say oh me de cancer na ekwa abrochi me de tumor na ekwa abrochi tafo he ya young girl bia ono nso wenya brain tumor affecting any yeah ama sebi na kana adwen kra ya basa almost wo ho almost be dia dance here but you na nu ya o oka brain tumor na me na bi hwe woro ni ba de kro eno no twi kasem no twi no kra me kan say I say na dwini mu kokram atawa adwini mu atawa adwini mu na asa affect wani na doctors si bia ubewu anaye operative we say train so de emie so basa no correct enti no ono so te yenka na that time na wo frɛ no na aduro na sa na enioma I free Switzerland dey ba medri enti na aye problem but e be dru ya na e frɛ no and omoji 2 packs me ne okasa kra na start school wa ye normal ni bibia ye okay nipa na yesi na tafu heya wow ono so ho ye enti no 3 miles tafu 3 miles wow e ho no wo enti Daphne's about ye magical tea personally me ankasa mintimi hu tumi a onyankopon ahye dade ahye adro yi mu because minim trouble a wo face pa untimi unya adro ya wo untimi nto and I make an I was you started to try o mo wu hye so be sorry because I no kwa na e fa bi try ene me pamjo say wo efunu fresh bi wa ye fan so ne mo me fan ye test case dey so ne hwiri mu hye so be sorry because it's magical ya rie bi enti kasa na me pese me bobbo blood pressures ne diabetes no sanity but I no so nche say edro ne nsa enti sa your friends life threatening disease ya ukowo and I say bia just a surgery bi na ebetimi ama wa ye okay kakra eno kra nsa o yare na wo be no madro we any 1 month and obi friend me and so from America ne buy or Liberian or friend me say madam
mate se wadro ni ye very good esa cancer ono so nya stage 3 breast cancer as say what that's why me nim say bedu na o chese ne no na wodi adanse enti yareɛ bia ni asase we say so a that finance about it means that ye metena ha me de bebre me kasa bebre ye nwa yanum oh sir for about 2 years ni yes and I did that final Hong Kong. Oh. And when I did a dream, I can say 99.999%. Yes. A did Daphne what I say. Say a year Juma. Yadia Bidia, me true challenge man, say, so no Daphne for 7 days. Now we're Osa. Now Koya, Odi, Brasumpa. Sika Krona, Udi Toyano. Bra, me am a tumbutum this canamo. Me true sa challenge way. Obedient me amagine sika. Na abusia ena asem de bia bafia ha doc bae no doc tia na chi kakra nem se course bia kono so enom ne ade doc bae wa ba wi sansem bia gumasum se opeso ye promo na ode discount eto dafinel no so emma wona agi dafinel na tum ti me pacho wa wo hwe me se sie no doc say or running promotion bi a break akra ye wo ya nim me srew tie nkomo ya me ni udi ye pa na ne promo na all run no doc ho aye me nwa because me hu bi da say enipa be running promo na promo na all run me hu ye nka bi say 10% discount ABS ka 5% discount we die abusua wona ato dafinal ni bi pen ene wona enne ena wo beto dafinal ni bi no doc running promotion bi animanim ya onyamfa deadline e mai but mesra so me ne wo a ka me dimirika ba be gime de ansa na deadline na ba wo de beto bi fa kogu ho ansa na deadline na ba promo no doc say discounted daso no 50%. Mr. Auntie say now to definitely 1 CD they say you dey call 50 pesos. We kasabibu na make catch down. Say they now to definitely bia no. Doc say wo wabafie. Enti ebo no wa yisu shi ama say they wo to no enne wo beto no ne fa eye promo na all running. Say they be ya wo hu se obetena Ghana no se nipa yare dodo krofo bre dodo na dabia no me ne doc din komo a odia ne se ono no sebe nyame ahira no enya afei no obaye adwuma apɛ ne ho na mom se de be ya wo benya yare santi ene wo bre enti wona stomach ulcer ha o madwen diabetes ha wadwen oppression ne kosoro wanya cancer say cervical cancer any kind of kokurambie how bia no and the definitely no nyame adom promotion a year run into no a bonus what 50% enti wa to bi pen no say de na wo to definitely no chemu mienu sika na last year anase be bosom ye atwam wo de be to definitely no sa wo de ba ye ma mienu se wo kura mu fan so a me ba chow ye be ma definitely ni bi abusua say don't come in nana ye bono aduro ni ye adwuma aduro nya afa na mbedi ho adanse bio makasa wo ho 2 years nie enti enne nkoma media ne say ye su kire doc say doc ye won krofo bi mo ho mo yare pa nanso huna munye doc tena ase na say ibi enye sebe se menya me ho nti nembom ayare sana mepe o se achede a onyame de kwache no Switzerland abonten no wono so de bedom ne manfo entabusua se definitely no ya tete so doc de discount ato so ye 50%. Nti se de na woto no first no uchemu mienu a sa pepepe na aduro yi aye na doc nyankopon hira pa me da say I was said here wadwene Ghana for na before me the numbers no emema radio for no doc e den na utimi nya adwen se e wo se run sa promotion we de ma Ghana for and sa discount we ma ebe boa ni pasa no cre say wo share one ma omoto
ene omo no maduro ya nipa bebre edi mechiache all over the world enti adwuma so de wo ya wo ma esa wutimi give it out also so best for the customers na omo hu say wo so dwen wo mo ho nyi say da bia me da asenkwa na obeka esa wo so give it out enti no ye we di ama ye customers a omo di achi ene obi a watenka ontimi maaye ebia na ebo ni hunu ano ebo ni de efu because wo hwe adwuma adro ni ya ense ka me deji $1,000 baako no correct because see as obi koye surgery so when cancer wo breast cancer na see koye okimo ya enye sika keto and anyesa wo koye kra so na wanya ahoto wo koye nyinya some side effects bi ewuwom na wo ho so nto man ya meka se nam ne so abroni be nya ayaresei wo si ni nua wu hye fridge msesi a wo baga na be ye wante men kantem cancer no wo ye banker cancer ekuno ye ne ya pa say o se obi ne ka chen say numadroni bi o spam minim guy no na o cancer won yem e na droni san ya re ne man introduce man no iti ni nua wu abra na onte ye nka enti ayaresa ne de eni nyina o daphne about him. That's right. I can boldly say this nyina yare bia me hu yare a we feel say oh yare we dey may dey draw so for the rest of my life that finals about tea better will say yare said to me yankopon gu so e won the miracle business mo yare say mo. That's right. Yes abusua me say pusu human sisi wo dey friend number na sisi a say o pe the magical tea ni bi ano tea esa cancer no ho asem na make tea a wonoma na stomach ulcer no edwane na meka ho asem pacho radio for no TV for no ma pick number na 0596 502 626 0596 502 626 and I say 0500 922 299 0500 922 299 Sansu pusu ahoma we 0244 941 097 0244 941 097 Bacho dog fa wachi kwan no etudwa bia no bi so kra pese oba ba bia wo no na Daphne's Empire ena ye koye ekodi enkomo ebaye dog ashe e wo Daban new site enti bo modern answer we pusu enhoma no na bibia aye kama ama kwa kutanse na ye ni nkomo ye di nkomo kakra fine na nkomo a ekoso ofia ne nsem e ma no ne mema no e kare de ano de Mrs. Ago we di agora me di be 1 year mfanche me bema benchie me mo akwa ba yeja papa na bibia boko de obo ade adaro ma bibia boko nice one bibia hyehyɛ yie bibia de da na akwa pepe sankomo ye ekoso no wo de wo ya ambassador there's a man no say tit for tat no mo de mamu boss omo adwe na omo sa omo adwe na omo sa na me brother Ifreye we say fanboy na broken heart che no broken heart che fanboys ne sene omo munya fine che omo pass ne omo munya fine ye nom sa de enkeche ye kra ni kwan senki Yesu ai boss se mo tituwi broken heart che mo unim de ya amodwen de intime pa metesen me pa metesen because so you fine sir e de pa na wo me hu nti a oba na jame na se et said you only oba kwakọ hiem baako sir na wanko hu bi eno sa na hye oba no pa like oba me nche de na asi nti a waba me nche won pese obeba me nche bi ene ebe me kwase ebu na obebu mi ana se den ebi nso ana nkente sa nti abrabo na ye bone de fanboys ne de omu hunu ama ne kura sene ye omu hunu ama ne papa sene ye
omuti dajam. But then come on here didn't say before ube build it obino and build yourself. When you drink sir. Me no ya adwen. Ansa na ubeyi 20 cedi ama obi no. Hunu se wo 30 cedi da ho. Sa nete. Ansa na obetu bottom se me yi 20 cedi e de ama menua no. Hunu se wo 30 cedi da ho. We krampo de ni e din komo wo emema omo eko hwe omo girlfriend my girlfriend peja. Ana wa boba bi hook up. Boss. Remember hwe. Wo de wo te semia. Kwaku ya investment o. Rad. Kai. Yo. Oyo. Yo. Kai. Yo. Oyo. Boss. Ashamo fa wa kachira bi shashiado. Ai boss. Oyo. Kai emma de wo ofa wo hye wo de wo bonia. Emma wo nenke ye. Emma wo nenke ye. What boba bi hook up? Hey, boss. Boss, emma oba nye nipa ye fa oba se me bono ho ka ma wale no. Be ma bia wo start se oba ho ka. Fa she otrim se wo bo ano. And I say unhia returns. Unhia returns. Etoma atom. Fane se wo shiska no. Wo shiska no fane se ne ho na akere no na wo bo ano. Ba emfa she otrim se oba we me ne pese me pese me wale ni ntime bo ano. Because oba se woni bia ne donko. Ena oba benya bia ne donko. You see, a man no so say womo no anuane be hye mu fridge mu. Sika womo nsu adwuma, obi kura school fees, o de aye nkwan akose kwabra ne fridge mu. Waja no. Hwe se oba ka se oye osom bema, oye aduane ma no, o de ne sika ma na, he bema bia ya badwen ba. Oba wo yese ma bema, o hwew. O shopa bad busa wo ho se ade a me ye ma be man die biem ne sa ta akiri sa se me de bia meka oba bia an ena me prapra me hu sika nyina de ma wo he kai hunu se wo prapra hu sika nyina de ma be ma no na sa time a wo ne boy ne twempena no nu wahu wo chiti wo no so no nu wahu by sa time no no woni bio to obeye din adi wo de no nansa na ebi beba ne nsem no akere o se onkwase asem na wudi ne de enkoso o mefia ha o mintimi ne wuntu anamo omu kwase a oni bi na wubu ne kwase a ukodi ba no abeda na achi na nso wo hunu no onka na wonfiri nchen ko na oti ho digidie boss obi ani ho no ma ewo osogu na no a obetwi ni ti that's a mo de agenda na dam sanete no ho kire no be ma bia ho kire na he boss ewiase no ewiase nyina mema na emobo de bia me ka se ade ye bia be ma drawing ya drato ho na de de bia nso ye oba eni ma be ano so hwe la o ya advert am obi o de bi me de e ya hwe rob na e hye no de bia no ana me ka be ma da ho ti paye dru e ya no de nyono no obe wo se be ma so ni ti da ho ba ya hwenku ne drinks e ma ne da ho no na de be chi be kume enti mema nkasa de se ye tuwi wo ade a wo ya maye no make sure se wo free wakoma maye but wo ye wa adwene se o me wo side chick bi wo baabi enti wo de ma me na me de abre ba ma na ono wo ye ya obe hu se wo suban ano no onwene boa de aboa no onwene ho because samra me ne wote wona mini bi na ye mienu mre mmom nya no wo kwaji wo baabi na ade aba de na kire se ma ye na me be fa waba ma bra bom no o magye me nkomo obi yeah nti ye nyina ye ntu ye hofo sanso na wo ba o hwe be ma hweye be ma nso o hwe oba hweye because e ma nso bebre ani ate o hwe no na wonim se wo hwe no no ye me ma kura de iska wo ye ho ane a ye dwe wo ma so nanim kura na yetimi kwafo oba ba ye de ye pe nti unsu hweye wo be hwe na wo be pagya wo be hwe ni nua ba ko bi de na tu kwan akwa abro kire wie no no wa kire wo se wo ye kwase ase se mi nua no betimi ahwe me menya ba ma foforo no wo kum sunsun nti mema ne ma yeto ye nhwe ye wa na montuo bia ye tum ne ya meka se kwase ebo se broken at no adoso
media achi media sua nyansa onso fa wo die sua nyansa na nya hunumu wom meda mo ase nti first no de na wonya nsua nyansa debi boss first ne de nti na wonsua nyansa na wo ye de first am nsua nyansa no na me de se me ya damusa me na musa na me na me nim say first am nsua yes enye black and white nti ye nyansa free white de na ho Jimmy nti first no na wo ye de na me Jimmy abuja mo fight ye why hwe abuja ye ka bi no ya de bi ye serious maka se broken heart ho nkomonko na me dia metu bo ase ne udi agro me gati so serious bi said de be ya metimi a healing sis bramu kakra bi na ye sorry Minister medase Mr. Munya birthdays ready o kasa wi an ye wish birthdays na yeah, sorry. Minister medase na ye kan na ye kan kwa awarefo nsumu na awarefo bi no obi wo ha be ma bi wo ha obetimi ne natena abobra akwa akiri na akwakọ hu school fo nkwala ya abe ya asa wo ya tantade e de ma no ne nyina aka broken heart no ho ye nua bi frɛ wo si de hu de waye ne kunu ene onim de waye ne ntina ama ne kasakra aye tententen sister me pa achew bo modern se obehye wo ho so hye wo ho so se wan hye wo ho so a de ebi asema wo beka no de wo beye no kai se wo si oboa oma ene ne oma de omfa ne nyede eni agro mesrew bo modern se obehye wo ho so na ye mema na sebe ye ne mo atena ache no ye sremu edumre bi na wo hu se ensesan aba ye ho na se wo de ompa bi ma fa ye ko baabi wo de ye pie na akototo ntale ni bi maye wo to enku ni bi maye wo to rings ni bi hye ya ye nso ebeye ye sremu ne edumre bi a asemo mpese mo bebe fie biem ase ye ya tantade bi edemamo ye pam chow pa because ye ya mu ye no e na e ha adwen ye nso ye tenka wo ye mu broken heart ne ebitimi nya yo ade ya ne se minister wano aduane asi wo na wukunu aba na wani wo bra wo ya aduane pa se na wukunu se mini ya kra chen bibia enti ye sramo sa enwoma bi wo ho no ma monhwe na mun korete ye anasa yenso yen korete mo na mun jai sade na mo ne ye eye wo fie no minister Manusi no me pa cho me baba ko ye friend Frida owo aprade nyame ya adoma ene week oye graduation ewo aprade bang hwa me sese obi amra meja na adepamfo nyina ye sremo se mba beja Frida ya fade ne yemfa ne yemra meja Frida na ni dwumadie no enkoso medase right abusua mamenye birthdays wesisia ene ye mame Agnes Odro a birthday mi ankasa mekra bright ne mame no mame we oye nipa se mame Agnes ene ye wa wodan otufo nyankopon onto no boase no wonhyira wo oba bright one ne yire Benis ene mi ankasa mase ene wonso wase CB anwo ankase se ene yema wa wodapa mesome yire ku agemfu aka ho bi abusua ni nyina yese yema awodapa soronko na me bɔ me yiri di a na wo anwenwene sa wo kwado awade wo ma wale ye de odi edi ma me yema wa awodapa soronko nyame won fam firi adom mu enko adom mu nyame hira opi nyame hira papa onya okese right. And then so yeah, Officer Gifty a son Mensa a birthday. Officer Gifty a son Mensa a birthday na Mr. and Mrs. Bowen Aka. Enemy ankasa mi nua ba ya Grace owo Sompa ha. Ena Emma wa wodapa enei. Omo si nyame won fam free adumu nko adumu. Na wonya okese pa. Enei wa wodai otumfo nyankompon won to no boase. Na onhyira ewo soronko kwan so. Abusia aha ena ebrebe ma ye kwan na ye di dwumadie yi
ebesie Mr. Mumfa production line ento so mame aha Mumfa production line ento so mame radio phone me bo number na mamo 054 11 266 26 054 11 266 26 bibi how bibi chire wadwen say yakwase yabuo wo bi sisiw obi pese wo woro ka wafa wa battery mesra frame wakoma ate de wo famu no ohia se wo no obi di nkombo frame na ye ni nkombo bebre nso se me number ba ko bi no omo frame ye mma mesra wo mo me 0247 no say me nyusu sa number ne biem aha enti o frame number 054 11 266 26 ya ubenyame me pamocho yen hye nso number no ebi so mo fra me mfa me patro number ni mi nsem biem enti mi number e wo phone so no hwe say 0247 na say 97 twato a say mi nyusu sa number ni biem enti me sra obomoden say obepeke mi number we na ohia me a wa fra me e wo so 054 11 266 26 nyankopon enhira na wonfam free adumu nko adumu se dasene ye besan ehia ye frame minister Kofi IBJ tumrika na bra TikTok sisi ya na be follow me minister IBJ be follow me like na share na bibia enkoso anopa mamenchia immigration officer Stella o adum nyame wonhira anopa yi na wonfam free adumu enko adum